السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. نن زموږ د درس موضوع دی ایمې. ایمې فعل څه معنا لري او په présent futur simple passé composé او l'imparfait کې څنګه کنجوګي کولی شو. دا ټول په دې درس کې تشریح کوم. ویډیو تر اخره را سره وګورئ، انشاءالله ډېر ښه به ورباندې پوه شئ. راځئ چې اوس درس شروع کړو. ایمې معنا خوښول، یعنی یو څه خوښول یا یو چا سره مینه کول. ایمې خوښول او مینه کول دواړو لپاره استعمالیږي. دا ایمې فعل په présent کې یعنی په حال وخت کې په دې شکل سره کنجوګي کوو. j'aime tu aimes il aime elle aime. Nous aimons. Vous aimez. Ils aiment. Elles aiment. او همدا ایمې فعل په فوتور سامپل کې یعنی په راتلونکي ساده زمانه کې په دې شکل سره کنجوګي کوو. j'aimerais tu aimeras il aimera elle aimera nous aimerons vous aimerez ils aimeront elles aimeront او همدا ایمې فعل په پاسې کمپوزي یعنی په تیر وخت کې په دې شکل سره کنجوګي کوو. j'ai aimé tu as aimé il a aimé elle a aimé nous avons aimé
Vous avez aimé. Vous avez aimé. Vous avez aimé. Ils ont aimé. Ils ont aimé. Ils ont aimé. Elles ont aimé. Elles ont aimé. Elles ont aimé. او همدا امی فعل په لمپارفی کې په دې شکل سره کنجوګي کوو. J'aimais. 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 Tu aimais. Tu aimais. Tu aimais. Il aimait. Il aimait. Il aimait. Elle aimait. Elle aimait. Elle aimait. Nous aimions. Nous aimions. Nous aimions. Vous aimez. Vous aimez. Vous aimez. Ils aimaient. Ils aimaient. Ils aimaient. Elles aimaient. Elles aimaient. Elles aimaient.